Hima Windako, Madai Shingrama, Sindalare, Wimbong Musha, Kchilumu Miadi, Kranku, Jaiku, Maliku, Michina Madai Sobi, Nipao Miaswa, Gone, Gumye Boma, Midu eat Pine Chele Mugoma Makankebe, Saibu Mumuyine, Yoshue Echanswa, Kit Asset Nitangla Kechabare. Che Jujo Yangole, Gango Mukambe, Yaya Lennet Swekaibi, Auminswa, Takai Dunlan and Kechabare. Judiagabasiji Bimaro, Bucho N Sen, Usang Opoha, Kachimiego Yaulabi, Lulayi Dudgua Yubo, Sion Lon Sobi, the town Goya Lisa Kunet, February Sunny and Nadrin, Dilon Sachogo, Choso Pikebare. The Garan Lulayi Yakere now by Maro, the Ugo to Yongji Swa, Gadiku Putare, Dilon Sachoka, Atamu in Kerobe, Kachin Dain Damiaye, Nagoyashi Bida, Yapain Quint, Dilon Sachopa, Yapain Quinit, Anagadreba, Nangano, Soya E, a nil lace, Siman Gay, a quecha, Sisin Alma, Lowa, Piakwe, Lelu, Sonshon, Kejaya Bari. Daindamia ha, Bitao Sumabu Guelure, Muda is set up in, Bucho N Sen, Tuni Kere, Dainda Danduye, Dilon Simigo, a dead rainbow, Daindamia Bema, a Jane Jane, Nangano, Soyago, Downso Kejabare. Soya, Kunuana, the Andera Mumsa, Lampe, or Campe, Dang Dun Bombana, a poor council young, and the gloating Mumsa. Dainda Dandu Queen Dainda Miaye, Nagat Ganjama, Low Wap Jokwebi, among Poland Dore Nobai, Tangoya Chauset Kune, February Naya Maro, Kachin Lanek Gaindolaye, KIO, KIA, Sergeant Bobau Labarore. KIO KIA Anine, Sit Anashin, Assessego, Yanchan Ye Adret, Nine Swinwilla Capime, the Petta and Nine Pinchine, Sit Anashin the Zuye, Gouches Sinlere, Loya Dujan, Maomi Nine Kebe, a Jane Jane Pipia Keabare. A Piacaya Serare Kala, Udiam, Shimia by time of Pietown when you target Chema, Nima Suyataka, Kiaita Darine, Didagan Yadarigo, the Jaume Asula Pionata Piata, Tony Shidelu, Kiang Gonlong Piete, Bumujo Hong James London, Bumujo Gomo, Bumuji Zoyoruga, Yevon Debo Tautarine Shimbiabare KIO KIA D. Na apart sit soya letter drain, second knit down, a bit cut yase yego, low nine kebari. Lagao appear second knit gala drain, Yama Damado eat lumisanswa, a suit like a pion like a 19th Tapia Mugo, Julun D down, KIO KIA and Nene,
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမထိပါလို၍၎င်းပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုအလေးထား၍တော်၎င်းသဘောထားကြီးစွာအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကိုသာသွားလိုကြောင်း၎င်းဖြစ်စဉ်ကဖော်ပြပေးနေပါတယ် KIA ဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုထဲမှာအစိုးရတပ်ကအရာရှိတွေကိုမှတွေ့နေရပြီးအလောင်းတွေကိုပြန်တူးဖော်ဖို့ကြိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရည်ရွယ်နေတယ်လို့ပြောရပါတယ်။ 各位了，KIA 干嘛的？这一个，这快动嘛，这些长炮，这打左炮，这打囊空，这打grand路，地势阿巴的，这牛逼，人家一在让我们看到人，那10年动了，朝的那边，马上叫事情公开好，现在马年60年前的这人，叫你呢，来送呀嘛，这牛一到我们屋，这比如说看到人。 家送给阿爸的，人都家送到那边，人都一大都在我娘的住，干不嘛嘞？娘在晚来家阿爸的。 ကချင်တိုင်းရင်းသားများဒီလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့အခြားသောတိုင်းရင်းသားများနည်းတူနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထူထောင်ပြီးကချင်တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့်ကချင်လူထုအတန်ကိုလွတ်တော်မှာတင်ပြနိုင်ဖို့ရန်ပါတီထူထောင်ခွင့်ကို2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီစောစွာတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ကြတော့လဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ပယ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ 2011ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှစပြီး KIO/KIA ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းတာမကအပြစ်မဲ့ကချင်ပြည်သူတရက်လုံးကိုပါပြပကျူးကျော်ရန်တပွဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်လာခဲ့ကြတာဒီကနေ့ဆိုရင်9လကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ် This is old-fashioned close-quarter fighting. The footage was shot a week ago. In it, soldiers from the Kachin Independence Army trade fire with the Myanmar Army. In thick jungle in the far north of the country, Kachin soldiers are dug into the sides of mountains as they defend their state and fight for autonomy and greater freedom for their people. They're close enough to the enemy to be able to shout at them. But more often than not, it's mortars and bullets that are being fired across the valleys, often from locally made weapons. The predominantly Christian Kachin believe this is a fight for survival against a mainly Buddhist government and army.